tal-ibeni tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sejna Kristus il-ħabba talla u laqba fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. U tiġbarna hawnhekk biex ma' Kristu aħna nagħmlu festa. Għax fi Kristu hija festa kuljum. U għalhekk mod partikolari anke kull meta nagħmlu festa tal-qaddisin. Aħna nkunu qegħdin nagħmlu festa lil dawk li kienu xbija u xeb sabiħ ta' Kristu. Ejja aħna wkoll nitolbu lejn Ġesu li jkollna fina dik il-qdusija li jitlob minna ħalli verament ħajjitna tkun festa u tkun xhieda tiegħu ġenwina. Biex aktar nkunu dejjin għad-laqgħa tagħna miegħu nagħmlu għatta ndima tan-noqqasijiet tagħna. Inti tneħħ mid-dubiet tad-dinja għandna għalina. Inti tneħħ mid-dubiet tad-dinja tilqa' tagħna. Qiegħed fuq l-yamin tal-missier għaliex int waħdek ħaddies, int waħdek mulej, waħdek l-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispiritu Santu, il-glorja tal-isser Alla. Kollox, intajt il-grazzja li San Blas biex jitqabad sal-mewt għal-ġustizzja. Fit-tartiju għamel li għal-mħaddek inġarbu kull bis-sabar. L-ewwel qari mill-ktieb tal-Profeta Eżajja. Dan jgħid il-mulej, mhux dan is-sam li jiena rrid li taqsam ħobżok ma' mielu bil-ġuħ u ddaħħal f'darek lil imsejken li saqaf, mhux li tlibbes lil min dara għall-wind u n-nies ta' darek. It-tieni qari mill-Evanġelju qali mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostolu l-Korintin. Meta jiena wasalt għandkom ħuti ma ġejtx inħabbrilkom il-misteru ta' Alla bi kliem kbir jew għaref, ma pretendejtx li kont naf xi ħaġa fostkom ħlief li Ġesu Kristu u li dan insalla. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju ta' San Mattew. Jesu qalet li xi Il-żam kien is-biża' u anke l-grupp tal-ikollu m'hemmx direzzjoni ta' xejn għax tibda taħbad taħma li ma tirġissi suparina. Imma għalna intom id-daw li għalix għax hu stess Ġesu kien qal jiena d-daw tad-dinja, jiena d-daw tad-dinja. U għalhekk id-dixxifru minnu. Verament nkunu persuni disċipli veri ta' Kristu li jnagħmlu differenza fis-soċjetà tagħna. Jekk qed naraw anke wkoll il-fidi tonqos fil-pajjiżna ifisser li l-musbieħ tal-fidi tagħna mhux qed jagħti enerġija biżżejjed, mhux qed jagħti dawl biżżejjed. Allura hemm bżonn nimlewh biż-żejt li jkun ġej minn Kristu Alla minn Alla, daw minn daw, Alla veru minn Alla veru. Nissa mhux magħmul waħda ma' missier biss għal kollox. Niżel mistorwiet għarina d-din u għal-kibla tagħna.
all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified and laid behind a stone, you lived to die. تيجي صدنا تقول تتين في السماء إذا بلاد قبضنا لبنيو متين اللو أحفلنا بنبيتنا الملاح الملو هاجرين تدهني إيش تجري تدهلسنا بالدين. Thought of me above all. الباشي تلملي تندي يماكو Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, Daw kollha li jenu biex issir din iċ-ċelebrazzjoni bil-festa tal-lum kien hemm ħafna għotijiet li jingħataw biex tiġi organizzata din il-qudiesa u l-ġurnata tal-festa. ħanersu mixtieq għal-menu biex għabu koll anke namlu din it-talba samblas għal kull wieħed u waħda minna għal fejqan partikolari tal-ġizmi. above all, oh, you were crucified and laid behind a stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, thought of me above all, like a rose